Muraho twongeye kubaha ikaze kuri Aniza TV show kandi tubahaye ikaze no mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba uri mushya kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byose bitambuka kuri iyi chaîne ujye ubibonera ku gihe. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Anizi Uwingeneye, mbahaye ikaze. Ikibazo nagize ni ukubariza urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye bishobora kumbaho, hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesikoroka atagukunda, so ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. Iyo akwanze hari ukuntu wamurega akagusubiza. Mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka buri kantu, yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Kuwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi buri kantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa babiri bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru avuga ko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha, uwo mukobwa arabyanga. Buri kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, hasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yaba tike ndetse n'amafanta yari yabaguriye. Umuvugizi wa RIB yavuze ko abo bakobwa bemeye kumwishyura amafaranga yose agera ku 5,000 y'ikiguzi cya consommation ndetse n'amafanta yari yabaguriye ndetse na tike, ariko buri kantu yababwiye ko bamuha 7,000 ari byo avuga ko bari kumuha ariyo yari yabatanzeho, ariko bananiranwa kumvikana. Bitewe nuko batari bafite ayo babasabaga, bamuhaye bari bafite, undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranwe biyambaza polisi irabafungurira ndetse buri kantu ahita atabwa muri yombi. Amakuru kandi avuga ko uyu muhungu buri kantu yari yatumyeho umukobwa umwe, ariko uwo mukobwa akaza kugira ubwoba bwo kwijyanayo, atora undi mukobwa wari kumuherekeza, bagenda ari babiri. Bivugwa ko bose yabategeye amoto zabatwaye. Ubwo bari bicaye rero muri salo nibwo yabonye ko yazanye undi mukobwa bari babiri, amusaba ko uwo bari bafitanye gahunda yamusanga mu cyumba. Umukobwa arabyanga, amubwira ko mu cyumba ari aho kuryama atari aho kuganirira, avuga ko ari bugume muri salo akaba ariho bari buze kuganirira. Buri kantu yabonye uwo mukobwa amunaniye yanze kwinjira mu cyumba, niko guhita arakara, ariko guhita ababwira ko bagomba kumwishyura amafaranga yabatanzeho yose ndetse n'ikiguzi cy'ibyo yari yabakirije. Rero buri kantu niko guhita abakingirana, abonye yuko n'amafaranga nayo bafite yari yuzuye, yari ari kubasaba 7,000, arabakingirana arigendera. Abakobwa rero babonye nta kundi babigenza baheze mu nzu, kandi n'umuhungu yagiye kuvugana byari byanze kubera ko we icyo yashakaga ko kibera mu cyumba tutaramenya, yabonye kitagezweho ahitamo guhita bakingirana akigendera. Abakobwa rero niko guhita biyambaza polisi, ariko yaje ikabafungurira ndetse buri kantu agahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yahamirije igihe dukesha iyi nkuru ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, umudugudu wa Binunga, aho buri kantu atuye. Ni mu gihe watawe muri yombi we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha buri kantu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 yo mu 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu butumwa bwa Dr Murangira Bitseri yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke ze kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa amuryoza. Yongeyeho ati
RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese hazafatwa ashyikirizwe ubutabera. Iyi niyo yari inkuru y'uyu munsi nagira ngo mbagezeho. Reka mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwakoze mwebwe twabanye kuva inkuru itangiye kujya tuyisozanyije, muraba agaciro cyane. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byose n'inkuru zica kuri iyi chaîne ujye uzibonera ku gihe. Wakoze, mukomeze kugira amahoro n'imigisha.